Asha Abena Bomu Futu Nyamsumu Anida Yabo Sompa Ebe Sunima Fiti to Sompa Fato Sompa TV Naya wani pama o Na unu warada Ifisa kudie munsemu ubenya Abena Bomu munsemu ubenya Nyamsumu munsemu ubenya Aniji munsemu ubenya Enyumpane kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osumpa dibra ubenya nina ubenya Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema kefiapa Abo anopa no nsia Ghana de hye mamu nyina mo ache ofosuo epo bosome ne de toso aduonu ensia afimpinu ede aduonu enomo ensemu a ena no pay ensem twerefo eti wom gumu bura hesu agya wan mukutire ni nyina wasamufo pani prince atabo achen asemu so minute no adu yasa ye de somo Sompa 106.5 FM kasafidi so ne ensem no eniane mu bi ene sei Aposifu a wonom ewo atoye emantamu kropon a eno no eye wasa ekropon womo akyeremu se akronfo tekyeremu bia wanum kɔwi anoma bie no sese de yensa so wo Ghana man panini His Excellency John Dramani Mahama enra wo Ministry of Defense wonom edi dwumadie kyenkyenche bi ehyehye so wo ensam fufuro mu no so Presbyterian Church of Ghana mpanimfo ebo amane se LGBTQI+ honsensam omontishiu Sadan so ne bebo apinimo ewo mpanimfo a wo ba eye omayi asojafo ekuo na wom dada no yapa mpanimfo foforo a eno sum nsam enam ene anopai wo obi emaiso no yenyina anim se arehosam a ama sese no Roman asafo ni nyina eti abese no eye Pope Francis eno sum nsam enam SMP eka ye no ho enana no pay lesi adwa mede sum minute no eduasa hye no sum se ensem etwa no ho frede se ate abodam ewo Ayiko FM eno ne 100.9 Kumasi afei Sompa FM eno so Kumasi 93.1 Sompa Takrade eye 103.3 Sompa Takwa 101.1 afei Sompa Tachiman 106.1 Sompa Sunyane 98.9 Sompa Nkranza 90.7 Sompa Edoma 101.3 and afei Adamfopa Radio no so ewo Paris France Abrochimemu wanom so afa etopitin afei wudi koda no so ebusuan ye hye ho baabi a FM stations akanhwa nwam no wono eho na obehu Sompa 106.5 FM na woni yen abekase abon Facebook no so ye demu live ewo ho afei ye YouTube no so edemu share honom ye hye no like pages no ede amaye no share ama afofron so enya bi ahwe ye wie ni nyina no www.sompaonline.com kohwe eno ne website no akokenkan bi aksa Mr. Asoya Sone or Satanfo eno no Nana KJC Company Limited the Koba Sempremo eno no afei 21st clinic kwase the sciatica pay setter Leicester Company Limited wonom so eka ho bi no maso ase na minute na duasa Abena Badu Adepa Kwofi mesomo mitwam mi free samno ase ede amao na yenhyase yehye samno ase awo enrada na Ghana mampanini His Excellency John Dramani Mahama sremu seja tamsta bebio odi dwumadie sunko bi ehye so na opiemu a ne nyina enese
empanimfo a wanom edada enwumaku ahodo ano ewo mayim afei asoafo empanimfo na wanom de enna polepole nan enesi wanom a ada wanom di dwumadie koso emma empanimfo a wanom ewo amama bi so kura ba bie emma oma eni dada wono no what Nigeria good luck Jonathan kura ba bi be kan nsemi na dwumadie na se no na ye mampanini ekasa ena odi tu dwa se yenyina ye nim se holiday pa 1st July eka ho ebi na 1st July no so Republic Day na oka atrek na de hye nyina ese sese no Nyankopon ya dom nti no de Nyankopon de ato na koma se July 1st bia no ye fansi wani mompa ye nimpa ye nwempa ye no mpa ye me swete ne afa ma o my Ghana se de be ya Ghana so ebetimi akoyie na ebra wakasa no no wose hwe asomdue ma papa de upiem Ghana ha edaya bem ne nyina ye nyamesomtia wose ukwa amama bi so a wese me mozremini wese me budisini wese me kristoni wese me weni etete wonom ntem afei sade Ghana ye ma ye believe a etie wobi sunu Muhammad wobi sunu Yesu Kristo obi de waso obesom tegare konfo ne nyina no ema entete ye ntem eye odontia na okasa no na okoti Quran no a wo kire mu ese wohwemu a sura a Rujalat chapter 49 verse 13 no eno kro na kire se kasa e kire mu se woni nipa nyina entena somdue mu Christopher Bible nso Roman chapter 12 verse 18 said ye wakasa ya wo kire mu no eno wo kire mu se sa odoi ene biako ye yinti Nyankopon ya adomu a 1st July bia Ghana ye be bompa ye dimpa ye ede ama oman no na ebro wo kasa no Sompa kase atwi go homa so say ene koy. One of Ghana's greatest blessings is the harmony with which we practice our diverse faiths. Christians, Muslims, traditionalists, we worship differently, but we work together as one people. This is a national treasure that we must never take for granted. In a world where religion often divides, in Ghana, we shine as an example of our unity in diversity. Again, the Quran in Surah Al-Hujurat, chapter 49, verse 13, reminds us, O my kind, we have created you from male and female, and have made you into nations and tribes, so that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. And again, in the Holy Book, the Bible, in Romans 12:18, the Bible says, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. This is the spirit with which we must move forward. And so, with conviction, reverence, and unity of purpose, I hereby declare the Republic Day, 1st of July of every year, also as Ghana's official National Day of Prayer and Thanksgiving. His Excellency John Dramani Mahama Sremu se jata Ghana mampenini ena enrada okasa ye na sa dwumadie kro na se ena opa abedwakuo bi a wanom so ebetena se ye kan se planning committee no na next national event ya wanom ebeye no wanom so etumi adano a former minister Elvis Afriye Ankra wono eno ocheye na kire se Nyankopon ya ademo a next national meeting a wanom beye no opanini ena beda committee na no ama oma aye entotoye na enrada kro na so dwumadie bi ekọ so a empanimfu a wopiemo ewo asrafo adwumakuo no mu a wa mo dada no ye bobo empanimfo bidini SSSA ne de wonom ena ebeba dada no na bra Ghana mampanini His Excellency John Dramani Mahama ekasa no en wo kire mu say ne de Major General William Ejapon wono ena be Chief of Defense Staff, Major General Lawrence Kwaku Betenu wono ena be Chief of Army Staff, Rear Admiral Godwin Levenus Besen wono so abeye Chief of Naval Staff ena afei Sompa FM Agent Frimpong wono so eba no Chief of Air Staff wono ena be hwe wonto wono no oye Air Vice Marshal Eric Agent Frimpong na dwumadie na se no ena opanini kese a wono ye Ghana mampanini ekasa ye echechemu se wobesire mpanimfo ya da ne die ni okwan paso
oso kura ne nsam ekura ene akyekyedeɛ wode wanom atoto sa adwuma kakraka ya no a yenyina nim sɛ ba na asrafo nnwumakuo na wanom ne mpanimfo on bedada no wɔn hwɛ na wɔn fa professionalism pa fa nya adwuma afei enkabom unity ɛno so wɔn fa nya adwuma afei so wɔn nya adwuma dene na ɛmoa no magana so fa ntampemfra na dwumadie na se no wopie mu a mpanimfo apepia nkoma ɛna wɔn so de wɔn ani ekyire mu hɔ no mo a onanyamfo Samuel Kugyeto Abrakwa wɔne ne so ani ɔhwɛ amano ho nsɛm so wɔn nso ekobie na ɛbra His Excellency John Dramani Mahama ɛhwɛ mpanimfo ino say enekoi. We start with the oath of allegiance, and so you say after me. I Major General William Benjamin, do in the name of the Almighty God swear do in the name of the Almighty God swear that I will bear truth, faith, and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana as by law established, to the Republic of Ghana as by law established, that I uphold that I will uphold the sovereignty and integrity of Ghana, the sovereignty and integrity of Ghana, and that I will preserve, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana. and defend the Constitution of the Republic of Ghana. So help me God. So help me God. Now we go to the oath of office, official oath. I Major General William Benjamin, do in the name of the Almighty God swear do in the name of the Almighty God swear that I will at all times that I will at all times well and truly serve the Republic of Ghana well and truly serve the Republic of Ghana in the office of, in the office of the Chief of the Defense Staff, and that I will uphold, and that I will uphold, preserve, preserve, protect, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana and defend the Constitution of the Republic of as by law established. Ghana as by law established. So help me God. So help me God. Ghana Mampenini His Excellency John Dramani Mahama Sremu Sejata ena enra empanimfo a wonom ebe hwehwe Ghana Armed Forces Council no wombeda no ena woswe wonom ini ya neja wonom ekasa yi aja sede ekoye ne de empanimfo yate asem de paanyi ono kwa ne koye ne mpanimfo ani ntinani atwotwowuro eka ho ebie ema wonom ko grisi dwumadie no ma dwumadie no so eye krabehwe yeto asam no eso ewo ensam foforo mu dia na nsam a na watwe mu ege entreha ba akopa Tamale Teaching Hospital ne nyina ne se woso ani a wohwe apomuden ho nsensem so Ghana ha onanyafo kwabena minta akando ekopie mu ho a wokonsra hwe a wokoye na ayaresabia no empanifo kirem se nsuo kura ni ho ma nam so ema okwabra ne pa se de na betiti enie eti na nanom nsedo na areho ekoye nsempi na Emma empanifo yese na nie CEO a wono order Tamale Teaching Hospital ya no ora Adams Atikui wantena nchen kakra ne nhwehwe ni nsemu na ontena nchen kakra na ohu ya ne se wabo ora bi ono so di Abdullah Dini eso wo mesho kakra isanse ya simpanifo ntena ma akonya ne na hokwenti na ne o mehwe kiri na sansem yi ekoseyi a no mo twetwe ne sra ne abaseyi na dokotafo nkabom ku a wonom so ewa Tamale ene ne mpotem ehye se yie ukoso saboa esi wunua so aka kire ne se masa get up from us enka se get up from him enti sore ye so nka se sore ne so enti ne se de ade no koye no anhwa ekina bi ebeba wono so enti wo nso se ne omo kokko apai se ku wanum kire mu se niema kora ani honom ene fan kosi ha ene mo ye request hia wo be request eniema no emma enti akamia ese efa bi no wanum de omu ni senka wonum enye boni bi ana wo mu ni fo enso ase de mpanimfo ama o man kire wanum nsem enti ene o mu nkwa adwuma enti ene na upie mu a ene obedu ayaresabia no na ehode dampan saa na overload upie mu ewo dagbona ya na Abubakar Mahama a wotoso emienu ese no woyentamgyinani enti okomu eko intervente ene mpanimfo ekokasa ya opani a wodi wonum anim ana owura ne chachaw ehye ne nemo ema wono adokitafo mpanimfo ekokasa ye eye Zagbalon Lana Dr. Jacob Mahama ena ohye ne chachaw ya na ode ne chachaw ehye no a okokasa ye ene adokitafo edi nkita ho a sese ne die ano brebredwo say etuo akotwene de twene nti wonom se wombesan so ahye wonum ma se sedie wonom ehyiaye ene wom komotwetwen ko sompa kase ento asomo. He's not going to leave it here. Our revered chiefs who are here
at least they are all counselled to His Royal Majesty. They will see to it that these particular issues or concerns are addressed by the grace of God. However, they still make an appeal to our medical practitioners to call off the strike so that we can look after our patients. Whatever happened, His Royal Majesty has taken the entire blame, whether from medical practitioners, whether from the minister, the MP or whoever. As a king of Dagba, he owns everybody, as our lady has mentioned from the beginning. And therefore, His Majesty wants us to agree with him so that we will call off the strike, attend to our patients in the facility, and then we will continue the dialogue. Openi kesiye a wakasa yei eye Zagbalun Lana Dr. Joseph Mahama ena ye openi kesiye wono so oil overlord ewo Dagbon asase so Yana Abubakari Mahama the second ewo ne chachaw ehye na nemu ema wone Temale Teaching Hospital adokotafo a wonum type pipe po ese wonum nkwadwuma se yisi we afiri ho ema ye hwehwe nsemu a ye de owura foforo bi nso aba one month yase ena wonum ne omkokasa yase se de anoberejo wonum ahye wonum nyuma ase yeto ensam no so ewo ensam foforo mu a enra ewo for God and country so ebra professor Abochi etenase ewo Sompa 106.5 kasa fidie so no na ne nkomo twetwe baako a wotwetwe ho nkomo sra ne abasa eyiyi ne mu intestine nyina epieye efa anesefo na afi amedwifefo eho na otoato ahoma ema ne nsaka owura bi a wono oye Joseph Cramper ene no twetwe nkomo sanse wono ene kasa edema Ghana Registered Nurses and Midwives Association na wonu nkomo twetwe no na obisa ne se asede anesefo esu ene wo moban bi ete wayaresabia hodo mu Ghana hase sebi mpledu yesa ase yanfo mo ankwentete enso nka wo hwentete pa de a anesefo ene teacher training fo wanum ne yeso wo mo ko training ntinki yetete wonum enso wo mo ba de a sebi mpledu yesa aso mo ko university ase wanum de wo mo mfa baga kora enye waya na wo bi sanse enti anesefo ya no mo no wo mo kasa ase de sebi wo mo mu ade bi se ebimo emu ade ewo ye hospital sahodo yi enowura Cramper echemu se da bio se asamu a professor Abochi ebisan for God and country dwumedie no so no enye no nwanwa esanse sese no ayaresa bia wo Ghana ha nyina no wo mo wo nursing track device bia wo mo di ahyehyɛ ba bia nurse for kra no wo mo nim enti wo mo te wo mo ahye ye ho ana wo mo office yahodo na wo mo monitor bia kwaso enti wo di oso ye nurse ni na wahso awo men wo di oso ye nurse ni ye mo ochem so na ayaresa bia hodo mu na abe twetwe ye ayafo a won mo ba wo bi ho no wo ba no ne yade kro de ba no kra e kire ha afi na abe tete no afi bo se na ye ha ese ha dwene owura Cramper twetwe nkomo for God and country so no say ene koi na nurse nsikia no entete wo mo se sabi obi nko ha yarefo bay anya se dia ne ki pai no nko no na ese wo hwe obi American wa bada die ne ya wadi na ya di na to doctor wo e bia na ni ma wo school mu ese ye kofa wo mo ni nyina wo dwene ene nti se wa ma wo dwene na nko ani mu kakra na wo center on there on complain of the time ese wie kura no na sa yare fo problem na ba ta attention o da nyina wo dwene enti nurse nti e bia ni wa akiti akwanda na nipa bia net ni bia wo Ghana ha se o ye ni mo hu enter patient your patient chapter wo Ghana as the patient in the hospital was a prep or you're right he's always it is a bit more yes sir means me ka say yes sir me e to me dia phone na say na me pese me tan answer e to me niema bi wo wa e say dia aduro bi me ya kire kura na bibi na ya dia ba e niema bi wo wa say otimi kai wo say dia aduro kura mo say that patient in me family the side effect e ye saying e to ba go e wo phone no so azu we ni ebi mo so wa e Jamaica sem bi su kra na omo kan na dia na any personal issue to make them justify e dia to be phone issues no but your critical issues are there
the procedure be what said nurse ni we here and what I for phone ya who need that procedure na dia and they are professional no ka say who nya wadwuma no yi it is a maximum for us ya kwan bi so many o mo ya again na the tombre bi a aba ne say adwuma omo mo blood doctor no nkasa no tombre bi na nurse for us ni ba ko bi a ni fa be bi o hwe no ward na bi a wa ba o hwe obi ni ko si o jai enko hwe wo ward ya no e bi aba bi a o ko wura enfra o se twen kunya abotna say o be twen you know, the authority na you could rule. It is all yana bruni panoso. Naturally, no. Near maybe the Babon, here, we do a Cassidiana, while the Babia, oh, yeah, Ediana. Openia wakasa ye ora Joseph Krampa awo no. Okasa Edema Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Ewo Ghana hase na enra. One professor Abochi etwetwe nkomoyi awo for God and country dwumadia ebo no mienu empa mu bia ye de somwo duada kosi efiada awo Sompa 106.5 no wone no etwetwe sankomoyi a wochire mu se wo mo tracking device ya nurse fo na wo mo de sebi mpredu yasa wo mo de wo mo so wo mo ntehwe asase aban fo no wonom ha ya yarefo adwene awa yaresabe ahodo mu no wo mo de track wonom enti bibia da bemu wonom behwe na womo enso atumi aye bibi afa ho na nyese wonom quantity yese won be disrespect ya de hye won sam foforo mu no fifini mantamu na busua ye de wo era Sompa 106.5 FM kasa fidi so ni no sia bremu kasa ye Saturday edition na ye de somwe afutu mesini no emo empanimfo a wonom eda bambo enwumaku ahodo nyina ho edumdwa adwumaku eka ho prison service for eka ho afei wanum akonhyimu na wanum hyimu a wanum koye ewo afutu emensini ni mu nyina efa aboakire afahya afibia ya wanum edie no na mpanimfo echiremu se upiemu ewo weniba asase so a nyankopon ya domu a mebo so me ne da etoso enum eye first Saturday of May ena wanum ebedi sa aboakire afahye enti enhyehyeye egu akwan so sede wanum echire ni womo ni empanimfo a womo ewo afutu asase so Ghana National Fire Service, afei Ghana Immigration Service, afei Ghana Police Service, afei wanu mu a womo boban ye giban eyeye ewo mpotamo nyina akwahia na Divisional Police Commander ena wone samtwerofo ekasa ya wachire mu se womo boa womo ho pa adum jadwuma so ma ye ready ade bia wanu ntimi bebo ade hye ho ban ne ajapade ho ban se empo no obi nka sepodie enhye ne jo so munya ate se eja hyehye bia ma ne ho mene so wonpotam wono mu a said the omo beye ntempa so akwa kodum no wo maboa wo ho afei Immigration Service for nso so maboa mo obi aso waboa ne ho enti na bra wono mu konhye mu na wo mo ni mpanimfo twetwe nkomo a nananom akyenkonya wono so afutu asase so wono so ba mu bie no Sompa kase atwe begu ho mas. We decided to join forces together, work through the principal schools in the municipality to show our presence and to show how prepared we are for the impending Abuache festival. So we have all the security institutions within the municipality, which comprises of the intelligence, immigration, the fire, police, prisons, and all other security officers coming together to show their presence. The aim of this war is to assure the people of the Futu municipality that they are safe. In simple terms, that is it. They are assuring them that they are safe before, during, and after the celebration. They are safe, and for that matter, they should go about their normal duties and enjoy whatever comes with the celebration of the Abuache festival. Looking at the general security situation, we have various components. You know, when occasions like this, the fire is ready. The fire department is very ready to combat any impending other fire issues. The immigration service is ready for all immigration issues, including foreigners who are coming in, the hotels, and then the management of the pools and all the offshore programs. The intelligence department is in to combat any crime. They help the uniform to combat them beforehand, before you think they are already there. So we are ready physically, mentally, and spiritually to assist the people of the Futu to celebrate the festival in an incident-free festival.
Openi kesiye awo kasa ye eba no odumija adwumaku a wonom ewo afutu mensine no mu a wono ene da no ena wone nsɛmtwerɛfo etwetwe enkomai se eba no bambo adwumaku ni nyina na wo maboa wo ho pa ese Nyankopɔn ye adwuma memene de eba ya kotoma bosome no ne de toso miensa 3rd May aboakye afahya wonom edi ne weneba no wonom ebeboa aboban agiban ama eya fashion no so etumi akoyie wo ensamfoforo mu no so LGBTQI+ honsem kame asesese yente akwakoda said ye na yempanimfo ya asese omubu manyi NDC amayu kobra wo mu opposition na MPP teso pa said ye na wo mu tototobo eba park so na nya asem ketwa na se wo mu bani wo mbe passe enso mba yente hwe na said ye mpanimfo ekasani Presbyterian Church of Ghana upiem wasante emantem a mpanimfo a wo mu dada asori ni nyina ano the presbytery for no wo mu representatives wo mu akọ conference na wo conference na se no na Badu Adepa Kwofi eno penikese a wo no wo che adwumadie no Reverend Dr. Smith Francis Kwabratete wakasa wache mu say LGBTQI+ no ehia yen pa o e wo sempanimfo hwe no mdo mo sa hyase ebra o mampanini yede no esi akonwa so okasa ye kire mu se ade ne de wo no na enye na apensunti e wase osanso tena se no mu hwemu biu ansa na nema bi ho so mbe ye firi mu so mde be ka ho ansa na matumi apaase ente sese ne ye hwe anim eso mbetumi ade ho dwumade amaye na aboa amasebe mpradu yasa wanu mo nam sa kwan bone so no eye sa na mafi egu o man hu fi se nyina be ka se de Sodom ne Gomora ye meja to ma shi tetetete ye sa na mafun ya na wonom ye enti no pani ya kasa wa kire mu so ye nyame sofo yi a wo lidi enye adehye akọ heaven nko ade ye wa twen ye mu ye hwe so mampanini ebe de ne nsa be hyase na tumi abaye mra oni Badu Adepa ne din komo to ensure that we have the right family and moral values instilled in our people. And as we have always maintained, it is not the culture of the church and of the people in Africa, particularly in Ghana, for men to marry men and women to marry women. And so this violates our gospel, the scriptures. That is why we are so interested in the president being a Christian and a Pentecostal Christian at that, to be a gentleman, to honor his word and his promise, particularly when he came to Kumasi and met all pastors. He promised that when he is elected, he will be signing this bill. So this is the time for him to do that. What you know, Reverend Doctor Tete Ekwoso de Nesembe wiye ewa bra. Wadi tu jobi on se wonu kwa no nwanwa pa se aban empany for politicians asebi mpredu yasan wo munim de enim se ye nsuo esei ye nsa asesei omaye koko esei ye koko sese ye kwa mansan dwaso a wo mo kamu anu wo mo kan esme makri ni ade na asede ebegu ye hufin ebe se ye koko wa mansan edwaso no enso se til wo mo guso a wo mo etu afoma gudie enti obeka kire wonom ese wo mo a wo mo ye mpanimfo a wo mo nim de a wo mo nim se dachi ankwama no wo mo do wo mo sabehye wo mo numu aka no wo mo hwe na galamse hu sensem wo mo nyi wo mo hu femu. This has been something we've complained about. Over 5 years, we've been talking about this. The fact is that if you travel, my presbytery covers 6 geographical regions. And anytime I travel to the western north, down the eastern region, parts of Ashanti, our forest resources, our water bodies are nothing to write home about. So it is a very pressing need, and we need to arrest the situation. Otherwise, it will lead to the extinction of the populace in Ghana. Openi okasa ye wono Presbyterian Church of Ghana osofo penny a upiemo ewo Kumase wonom diocese a eno no ewo ho na wo nyina mpanimfo presbytery representatives no one conference a wom koye wono na che adwumadie no Reverend Dr. Smith Francis Kwabratete eno ne Badu Adepa etwetwe nkomo ya wache na adwen afa LGBTQI+ na fe garamse ho ensemu a yede asomwe wo atoye emantem no wasa afranse na kyerese wasa ekropon cross ni bedwan me ho ene yewura na semo na beto odwa se akrofo-tachi am obibra wie wonu mo nkoba no madi bawade ekoto hye eye owura bi a wototo gold e won potem ho so
agi ni godu a ne bo esom 199,000 Ghana cedis afei enema bi ka ho na wonom agi free owura yinsam na aposifo de krata eba ya wo mo kire mu se san korofo yi ye hwehwe wonom na me ne wo kasa die aposifo o mo atoye emantam aba wo ma kire mu se wo mo ache abrante ba ko ani dini ene Felix ejei dodo na abran mrane Africa nana ejei ono so eka ho Emmanuel Kelvin woye Nigeria ni a wabetena potam ho afei Kofi Apia alias Kese Rob wono so ka ho a sese ni dia posifo ensa de won mu 10 a ye de won mu akwakogina emra anim DCOP owusu buampon ene yen etwetwe nkomo sei edipa miensa ewo krono bo ya amokobo wo afranse ewo ekropon area police ewo western central region achi nipa miensa bi a susu se omokobo company bi krono editu ene asekan ne de keka ho kobo krono wo afranse epani de kobo ayedi company no suma ne driver any one other say omo enkonkoje gold free obi a omo to gold e free ne nchen na omo free eho eba na obudru ekwan so no ena Felix Ejei alias Africa or Nana Ejei Emmanuel Kelvin Nigeria National and Kofi Apia alias Kese ede etuo ebe gina kwa ni mututu ye eje omo gold amu koji ye ne ka ne no ma bi akeka ho efiri omo ho ene ka ni nyina na prosi hwehwe mu no ma ye ko hu ka no wo baabi foforo a ewo wasa ekropon na police hwehwe mu di kan me ye che Kofi Apia no ye driver of the car no na prosi hu se Kofi Apia no ne nipa mienu no ene ye kanana ehihye ho ema ne nkrofo begira akwa mu etututuo ede ewurewura omo agi etuo no agi gold no ede ekoye na prosi ye ehwehwe mu eduru baabi no ye de omo akogina court ama court ayese omfa yemfa omo betu ye prosi kupum ni entoa ehwehwe mu no so na de be firi mu ababia ye mama so nsi ebe mama so ate DCOP owusu buampon ono eja opiemo ewotakwa eye atoye emantamu a wono ene takwa regional police commander a wo ho ena woto ne bo echeche mu kwan a upiemo ewo wasa Amenfi East abato empeswa no eso a wasa France akronfo tachi amwai ekwaji godi efiri eyo opani a wodi asoma yinsam asese mrantie no yaso won mu abusua yetu fa yemfa wiem sheriff Tanzania enkopiemo ewo Pope Francis nakache na abusua eyare hosam yenyina yenim se enchere na watwi ya mu ena krata eba ye chire mu se wati ne bofo na enne dai ena eya adehia wonmo Vatican ene Roman asafoni nyina mu epene krabye akata na chikura na krata yi kire se aboa ama empanimfo enentine ni atwotworo apepia koma wonmo ayeso omabo otwetsemu eto adonko ye efra mama ya hodo pii so akopie mu Vatican na wo mo ene empanimfo akwa komone abom na wo kire mu a wonum se na ene dai edwumadi a ekoso ya na Pope Francis ye ya ekoso yi eye kese pa etise de kwen etoye na 2022 empanimfo a wonum kohie mu ekoja ye ema ye kura na chikura na wonum kire mu se empanimfo wo mudi kan edi wonum dini baaye Zelensky eka hu bi Putin bekobi na wonum kire mu se entine aso Trump eni Zelensky nkomodi a won pesu wo mudie no dwumadie yi anase Pope Francis na yeja ne kwan na yi ebetimi apevu we na bebo kwan ama wo mo nkomodie se etuo nkotwene de etwene na asomdue Ukraine ene Russia asomdue entimi fa ntampemfra no ebetimi abaso ana ne nyina ne se wonum so won befa airline baako ene de akwakopie mu ewo St Peter's Catholic Church eno Vatican na you see me I see you won behu wo mo ho ne na wo mu hu wo ne yi ye bisase aso enkomodie betumi abam ama wonom edi enkitaho yie na Zelensky
ate de Trump eka no ase na watumi de enema acha na sanse Yesu Kristo wu yi no wonum so omope eye na bosume maako bese aduasa na wonum ahye na asomdue aka no omope enefua maako aduasa enefua maako aduasa na nka wonum agya bibia tututuo ne ade no na aka asomdue kakra etimi abampotem won so Zelensky ka se hene ne ha ena aduasa de wonpe na mom opedon hwere no aduasa nti ye ne ya nkwa kwahia mu Vatican ye behwe se bibia betumi asiye no ne Trump nkomotwetwe no akoyie ye nyina yeso na kase aye de somu no sia bremu kase ne mu ne ko mu se epon kase yi etwa ne ho ewo Adamfo pa radio no ewo Paris France abrochimemo afi ayiko FM 100.9 Kumase Sompa Kumase 93.1 Sompa Takwa 101.1 Sompa Takwa de 103.3 Sompa Techiman 106.1 Sompa Sunyane 98.9 Sompa Nkranza 90.7 Sompa Doma 101.3 and afi udikoda no so yechegu ho live Sompa 106.5 Facebook no so uhu yo ho YouTube no so uhu yo ho yadamu asipi www.sompaonline.com website ya yakwitire ni nyina gu opoto kasa brofo kwaye ne kwakenkan bi Leicester Company Limited or the Yas toothpaste any Yas toothbrush abedwa so abusuan so de atwusen no pa no atwe nanumre wo sen ebeye fita kama na wo so pie dwa so ababia ubenya bi ato omo Yas whitening paste and afa Yas herbal paste wo hono mo no so beboa wo ama wo sen no akasa obetumi asere babia na chese wasere confidently 21st clinic and said the sciatica pace set no the sciatica originator yen ene hwehwe mu ekoyi sciatica ya de ebaye eye intini na san to ase na busua ekosu na amurom de bia twu wimwim eye oya nko a eja wadwo no wase ase enkwabata ne doso 21st clinic e bia yapono mu e de ama obi bia chichi ni benchaye emantam dunse ni nyina ye hye every corner everywhere e wo Ghana hase enkran hase tantra hero and about to be hu yen na wa bra ho na ne edin komo brekum go so oboase takwa den kranza techiman sunyane Kumase kaso atema ubehu yen fa yen 0540 311 0540 311 aya save no 21st clinic efa emayen adansie ne mapapa na na KJC Company Limited ekoba sempremo no be ma wensin sumu asa no ham oso pa adansie ne ma ne bo efo na eche eye papa ebetu ma odan no ate apose otepa na na KJC Company Limited baby a Kumase nkran Ghana hanyina unya ehu ya kachepe bowura mu na ene yen emedi kasubum also tanfo haxa mixture and the capsules na abusia wose kan trust edrei akwada wanya mfinsha na edumie no nombe oyo ba o ma akwada no fo nka ho opefo so nombe na hye no so say yade no etimi ma obu ano no hyehyew aya na de bia abofono by heart udidi na oyam ya unidi ya oyam ya symptoms ni bia doctor nya ka trust osape na ope haxa mixture and the capsules yi ebi anom 0240 238 310 0240 238 310 na one haxa Mr. Empenny Fonso achichen komo Electroland Ghana Limited nso ka ho bi home appliances papa akache enho emantam dunse ni nyina da ya to apete Kumase Takwa de Cape Coast tema Techimai Bolega ye wo babia na opiem wo bono epoye emantam atechimai fo wasi ye wo backsword opposite one mo a Techimai fo ye wo backsword opposite one mo anase Roman opposite one mo akwai na kwaji TV ukwaje kettle rice cooker ene washing machine ene de ekeka ho na Electroland Ghana Limited ema will be ento ensemu ayede somu ene anopai ebi ene say Presbyterian Church of Ghana asafo awon mu Kumase Asante Mantemu akonhyiemu penifo no hyiemu na Reverend Dr. Tete akasa chemse LGBTQI+ no wonmo hwe na wonmo passe na meye mra na emoa afenso aposifo mo atoye Mantemu abo amane se akonfortachi amo wonmo kwaje amanfo gold wasa France no yensa aso wonmo mu sei etei Ghana Registered Nurses and Midwives Association PRO edema wonum Ora Joseph Krapa wabama ne ese anesefo no womo tracking device bia hospitals ahodo ni nyina no ehye ho ntumu di dwuma bia na mahwe yeyi ene nsempi na Abena Badu Adepa Kwofi medesom wo makraw adase
21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo simu e fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirim wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nkwa wo mu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert Techimano Fui Electroland Abeja near the Munamuni Amapani Ninazo Abo. Wait ye Thursday ya 10th April 2025. Raya showroom for front Kumasi Techiman Kwanaso. Yedi Roma sorry dino and that's a backsword Nidia Niche. Professional Samsung, TCL, Media, NASCO TV, AC, fridge, gas cooker, washing machine, deep freezer, home theater, microwave, blender, kettle, rice cooker, and any ama papa kahunina. Now when in baby, Edicam for Baku 50, Ebenya 15% discount. And ya chedie, it's your brother Tadie. Kahuna Senya. Na ede na ya obeyi a oda former son yefunu emunumuni. Oh Mr. Entry eye also yare ya titi be benfie pi nanso ne yam nwono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa Menyi ni se wato ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etumi a wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra a wadidi awie so how eye ulcer de a kope Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apinfo abatanya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie du mienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratuo yi atom Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me se ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Cretrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abuzian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran Ha, for Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Mo Hudo, and then the brush Abejaso. Sompa. Afedia Sompano trendio. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pop.